Saloni. My the key student. Student above 50. Above 50 student होगा. What do you want to say to the government of the Meghalaya? सरकार को क्या बताना चाहते हो? Tengah non adopt secondary wa tengah chingi jangit tengah ani nekani ko tengah chagrunga bangawan maina chingi school ara bisa science nasan mania aru ya grant ko tengah sakto saksini na tengah katna nenga unigaman tengah government no tengah ya no non adopt ko tengah adopt ona china didia ni ko taka request ka CM sir ko honorable CM sir tengah kangti chingni school ko nigen chim ode tengah talbikan. Thank you.